بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدع الناس في رمضان. أشالوا وإسلام بعد tukuendelea kumanyiziana kupiligana faida ni kumbuziana pakwambaga bid'a ya kupanga ni agawandu mumwezi mpelaga auno wa Ramadhani. Mumwezi auno wa Ramadhani kana ibada yejinji yakutujembesha waislamu kuipangania na ambao dipana wane maalum kupangania ile ibada na kuwazano para bashiria kupanga nishi ile ya bid'a. الشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى na kutumanyizia mkutula mwazili bid'a ya kupanga ni gawandu pa mwezi auno wa Ramadhani ni mpaka tutunjile buku mkutuzadi la ine mkutula mwayala yako ya iwele ya bid'a pa peji namba 9 atuzadi le bid'a ya kwa naziviti bid'a jandanda bid'atu taskir bid'a ya kuimuzia dikumanyiziana pakwambaga ndawi jadaku bid'atu at-tashir bid'a ya kuimuziana pakwambaga shitendo cha sunna jadaku ai kugobolela kuti ilamu nasi kwa manyizi ya wanu biwaktin kwa manyizi ya ndawi as-sahuri ndawi jadaku bighairi al-adhan al-awwal qabla al-fajr muongaze weze la mwazini waandanda ukutendi kuaga kabla al-fajri kana jiwe fajr bimaana wandu nagashi tumishila gadita la dine ya kuimuziana daku ngawaga kupanganya adhana jandanda jijukutendishe kwaga kana kuikusha dile ditala de tatu mishile wandu o diwe ditala de bid'a ningo bolelo yakwe. والأذان الأول للقيام والسحور مشروع زالني أذان جاندا دجلا جاكو تندغا المؤذن كتواندو أجيمه ناتند سنة جاكو جداكو أذانا جو مشروع جويل جاكو نزدوا مشريا متويلي لفيلي مميري ورمضان مؤذني أتند أذان جاندا نكنا كويكوشا نكنا جيوه كونيكا ng'andu kana jiwe kuoneka fajr ajime natende adhana wandu patajibika ni adhana aji bazi atende sunna ja kujadaku mukupita kanda awi pele muadhin atenderoni adhana jawili kano ja kwa wilanga wandu kuchaishe kunzikiti kupanga ni sala nikuwa wal adhanul awwalu lilqiyam lisahuri mashru' adhana janda ndajo kwa digongo dia kuimani kupanganya sitendo cha kudia daku mashru'un adhana jiweli ya kundizidwa li hadithin kundizidwa hapo kupatikeni kwa digongo dia hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumewa awesha tukuti inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bin ummi maktum. Inna bilalan ditumanja Bilal ibn Abi Rabah yuadhinu bilaili wala kweo akutenda mwazini kumazikuzi kunnope kana kuwekusha. Inna Bilalan ditu Bilali yuadhinu bilailin akutenda mwazini shilo fakulu washrabu sanu jeu manganya njendeleseleje kudia ninjendeleseleje umwa wankwete kakudia pajilenda winyo bari jendelesele kudia jendelesele kupata da kujo shinga kudia kudia kabena kumwamizi kabena utobwa bari jendelesele sitendo shakudia ni kumwa kwakwe hatta yuadhina mpaka pashatende adhana ibnu ummi maktumin manja Abdullah ibn ummi maktum niko akutenda mwazini badiji babiti Bilal ni Abdullah ibn ummi maktum sana asitendaga adhana Bilali pele kumanyila utibado ngani kuyekusha kuendelesha na kudia ni kumakwafu na mkwamba kutenda adhana Abdullah ibn Ummi Maktum
bari jeli nijikuba adhana jakwa bilanga bandu kuchapa tisala matevele kukubarano kushele ngano jioneshi fajiri jioneshi. حديث متفق عليه حديث جويل صحيح. وزاد أحمد وغيره ناجو جشير كبلك رواية إمام أحمد وغيره نباني واقوي حديث جيجي كتي وكان المؤذن نبادي أفتن موازيني يؤذن إذا بزغ الفجر فاتنا gamwazini bimaana Abdullah ibn Ummi Maktumi baba fatenda gamwazini idha bazagha alfajru ngandu jijioneshe tayeb bimaana kujikushelezano pele Abdullah ibn Ummi Maktum fatenda gamwazini vandu hadi upike ni mwazini maleka ngakudia wakoresha lagarano ya kuja kupata salatul fajri. واستبدل الناس هذه السنة بأمور أحدثوها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والسلف الصالح. الشيخ إبراهيم ناكم كتزادي سريابا كتي واستبدل الناس واندناشي انجلي هذه السنة جلي سنة جاجي سنة جاكupanganya adhana jandana kufajiri adhana jakwa jimri ya wandu daku ashenjile jile sunnaji bi umurin mukupanga ni ishindu ine ahdathuha ya izuzi jile manjajo ni kuele ishindu yai lam yaf'alha rasulullah ngana ipanga ni mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala sahabatu wala masahaba ngana panganya wasalafu salihu wala watulongo lele babadi kupangane yambone matabi'un wala atba'u tabi'in bazijile manja ngana pangane yele ya kuipangania wandu lelo kwa kuimuria na damu. Tayib, Sheikh Ibrahim nakuti wa mimma ahdathuhu ni mumkutula mwaishindu yele yazuzizi wandu litashili kwa digongo ya kuimuzia daku qaulul muadhdhinin ni maloega wandu akutenda muazini fil masajidi mizikiti wandu akutenda muazini mizikitimo pana bida jakupanganya bida jamalowe pana maloega kuweshetaga pakwajimuri wandu daku gele malowego kugawesheta pajelenda awiti gawele malowe bid'atun na bwakugapanganya almuadhdhinun wandu wele wako muazini fil masajidi mizikiti akutiga tasaharu kulu washarabu maluma kutenda adhana na kuimaga ni kutanda kugumina tasaharu jeumanganya ndidaku kulu ndiye washarabu nimweje maluma kutenda adhana akoyesta gile malowega sano gile malowego ngaga kuzoze gwa maluma gile malowego jikaba jiwe pelepo kujipanganya sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni masahaba yajiwele sunna ya adhana kupanganya adhana je kwa nile janga jonjeshira wala kupungula kutenda adhana nje kutiwari patajibika ni ajimishe na jedamu nambo malomo adhana ni kutitasaharu ndiye daku kulu wa sharabu ndiye ni mweje yala kweyo nganaiwa musunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh Ibrahim na kuti wama ashbaha dhalika ni yikulanda na ni yala kweyo. Tayib wa yaqrauna alayati na kuzioma kama aya akuzioma kama vesi ngadimu Qur'an allati fiha dhikru siyami mavesi ngakutinkati mwakwe jiradibu saumu maluma adhana akutiga tasaharu kulu washrabu pelina kuriyama kama aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun akuriyama kama aya go mutundu wa tartili aya zile jakuti saumu jiradigu murile ayati sano yala ko yorobe iwele ya bid'atun ile maayago gadi kutana kwa kala gapadi dawija mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam gapadi dawija masahaba gapadi dawija tabi'un gapadi dawija anya al-Imam Ahmad anya Imam Shafi'i Imam Malik ile manganya jo
maaya gobaga manyi nambo ngana abelegana mipata yakuti ebu tukunjukule mwazini wao nambo tugambe jukuriyo maaya chiziazi iyai. طيب ومن ذلك إنشاد القصائد والضرب بالطبل والطواف بها على البيوت ودق الأبواب. شيخ إبراهيم أقول لك ومن ذلك سوني منكتل مويلي يا روزيزي واندو يا إيويلي شندي يا بدع شندي يا منكر إنشاد القصائد نكويمبا كما قصيدة واندو أكواغا نكويمبا قصيدة والضرب بالطبل ni kugomba ngoma mukuimuria nadaku kana wani wa kupitaga nchi jimba kasida lelo jino wale mteto ni unyenile muislamu ashajinja kuimba kasida ni kupika nila kwakwe ashendi na kutia ngadi kandu Sheikh Ibrahim hapa akutiana kandu kuimba kwa kasida zio nobe muvande mukuimuria nadaku wadharbu bitabli ni kugomba ngoma watawafu biha ni kuyaga mkuziungula ala albuyuti majumba wadakul abwab ni kuyaga mkutoto tam yani matanga gashina wandu. Tayeb ukura patikana mkutula wa wandu ni kuimbaga makasida. Tayeb kuimbaga mazikidi bani na kuyaga mkugomba tugoma watawafu biha ala albuyuti wadakul abwabi ni kupitaga nchi viungula majumba ni kutoto utagamma tanga gashina wandu jamani ajimushida kuda yozoveyo iwele shindu ya albid'a. Wa fi ba'd albilad Sheikh Ibrahim nakuti wa fi ba'd albilad mpaka mumizijine yusahiruna bidaqqi tari akwaga nkuimuria daku bidaqqi tari mukubuta tugoma twadina tari tele tugomatu tukwaga twa mwana nambo twekunje ni mapende bashiweshe tushini tukilanjibwa dufu. Tayib na kuwaga mkugomba tele tugomatu walghina akhu anankuimba zoni tujimbo wallahu kadhalika anankupanga nishi ndiyo uzilu. Tayib nikuwa jele manganyaji mumizijinejo tawu nizinejo akuimuria nagadaku bazi mukugomba tuli tukumatawana wana kadhalika anankuimba nyimbo kadhalika anankuvanga nyisi ya pauzilu. Wa minhum nizo ni mkutula mwajile manganya man yadribu al-abwaqa kana wele wakuwaga mkuvuta al-abwaqa abwaqa bimaana shiwele shindu shako zewezelaga panteto wa kuimba nyimbo makawega sana kweso nimpelaga divengwa dia shinyama ni bane akujigalaga kwene divenga jo shinyama ni kupola ni kubebelaga kubebelamo bazi ikuzawaga mkutioka mbungo na goja kupika nikashe nini kadhalika jeji kolori madinga nana mundu wa kupepela plano shele shida shasi dina lyakwe abewaka. Tayib nikuwa nagaidi yeji dina lyakwe abewaka nikuwa wandu wa kuzewezelaga ile wakuimuria nadaku wa ghairu dhalika nine yakwe yakutumisha wandu wakuimuria nadaku yoroveyo ikugwila muza huu mbebe wa bid'a nambo yewele as-sunna ni kupanganya adhana. Tayeb Sheikh Ibrahim nakuti fastabdalu sunnat al-islam jile manganya nashenjile nyendelo jeshi islamu ashenjile sunna jeshi islamu wa huwa al-adhanu jajiwele adhana al-awwal jandanda bihadhihi al-umuri al-muhdatha ajishenjile sunna jeshi islamu mukutumisha yala kwa ishindu iwele ya kuizuzya ya iwele ishindu ya bid'atun. Tayib nikuwa kukwetuwe watuwele aslamu kuijara yoroveyo ni kwamba kuimidisha kapa as-sunna an-nabawiyya as-sahiha al-mubarak kuimidisha lapa sunna. Tayib sunna jamtumi alayhi salatu wassalam jajiwele jakuona kadhalika jajiwele jana baraka itendo ya mtumiki alayhi salatu wassalam majiga ni mtumiki sallallahu alayhi wasallam gakwete baraka ni uwe nganituwaga kutumisha la ishi ya bid'a na ambo tujimidishishe akupanga ni ishi iwele as-sunna. Sheikh Ibrahim na kuendelesha la kutuzadi la bid'a namba 9 bid'un fi salati tarawih bid'a zikupanga nyigwa musala ya tarawih
mwele nombe mwana bid'at ya kupanganya bandu. Tayib, mithlu ma yahsulu min ba'd al-a'imma, akupeleka mfano wa bid'a zile zikupanga nyigo musala ya tarawih. Akuti mithlu ma mpela yalakwe yahsulu yayikupatikana min ba'd al-a'immati, kutoshela kwa maimamu gane biga kuzwadiri ya sala ya tarawih panaitendo ikonesha mwajile manganyajo panai kupatikana mwajile manganyajo bil isra'i fil qur'ani fi salati wa fi ada'i al-arkan. Mpelaga shitema shakokolaga jine manganya fil Qur'an, sakurioma Qur'an akwapa jiditalawe bari na kuwaga mkutuzia maaya suratul Fatiha ngapi kanika ugokwambaga bika na takbira bazi. Tayib, ni kwa panawele na kuwaga mkuanguya nove mkurioma Qur'an fi salati yalafi fa salat wa fi ada'i al-arkan, nizoni mukupanga ne yaiwele ipila la musala akuwaga manashitema. Wakadhalika qira'atul Qur'an, hiyo yobeyo kujioma kwa Qur'ani. Watasbihu, lima tasbihi bisawtin murtafi, kwa dilo ya kushadia. Panama imam akuwaga kujioma matasbihi munda ya kuzwadi tarawih bisawtin murtafi, kwa dilo ya kushadia jama'atan, sunila kupanga nyagapa jamaa baada kulli rak'atain, shila baada ya raka ziwili au arba kapena raka nchesi nina tarawih ya sala ya tarawih. Imamu akwara direwa sala ya tarawih na ambwa kuna kuutuka mkujiriwa Qur'an jile jikuwe bid'atu. Kadhalika adiaveleshe salamu, adiateni salamu aveleshi akurioma kama tasbihi bisauti murtafi zoni kwa dilo ya kushadia jamaata zoni mpebe subhanallah pamindukulu subhanallah 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 kabena sharu ya tasbihi jantu dumine yala kweyo baada kulli rak'atain fauji bashina rakariwit au arba'i kabena rakanchi shemina tarawih ya sala ya tarawih. Kullu dhalika yala yozuveyo wa ghayru nine yakwe ahdathahu an-nasu ayruji jiwandu fil istirahati mukupumu dila baina rak'ati tarawih zikati jaraka ya tarawih. Wa hadhihi al-istirahatu, nizo ni kweli kupumu dila kwako kwa kuzioma gelema tasbihi gaga laysa laha aslun, kweli kupumu dilako kwangadi shitevu mudini kutinagawa ndo ashiru adijitarawih shila baada jaraka ziwili bari imamu abu mudiliji na abu mukurioma matasbihi mwakushadia shoni impebeni jamaa bari yala kweyo nganaiwa sunna laysa laha aslun yangadi shitevu mudini. Wa min dhalika aidan, nizoni mumkutila mwele yaiwele ya kupeka ya izuzi ziwandu musala ya tarawihi qawlul muadhini, nima loga kuweshi kagal muadhin inda alqiyami li salati tarawih, panda wija kuima kutirano wandu arwadi sala ya tarawih. Muadhin panama loga kuweshi kaga gakwama nyiri ya wandu kuti zano vele jikuika vele sala ya tarawih gile maloye bid'atun nambako gaweshi kaga al-muadhin. Namboroni bane kombulika muadhini ngagaweshi ta ako gaweshi ga imamu vele bashayo kwa radi rewandu sala ya tarawih akutiga salatu tarawih yarhamukumullah barwani vile kuima banga masafa kurakaro ajirano tarawih gile maloye gugabele gabid'atun tumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamariku gile gawarar li tarawih ni masahaba ngana lumukula gile malowego. Kadhalika ashabu rasulillah ashima sahaba mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam babadi yankurwadi sala ya tarawih wandu kanajipataga kujimanya sala ya tarawih mukuzoer la gile malowega fi salatu tarawih tirana vile sala ya tarawih yarhamukumullah Allah nteni sanada gile malowego gawele gabid'atun. Tayib, panabana kutiga salatu jamia qumu yarhamukumullah salatu jamia yorobe iwele ya bid'a. Wa min dhalika al-ifrat fi al-istimal ad'iyah ghayr mashru'a aw ma'thura, so ni mumkutula maishi iwele ya bid'a al-ifrat fi istimal ad'iyati
ni kupelenga nyamadile mukuzewezela maduwa ghairi ma'thura maduwa gangani gapatikana mmajiganyo ga mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil qunuti yalakwe pandawe ja kutenda kunuti maimamu apatushile wajinji mubida mpela jele al-ifrat kupelenga nyamadile mukuzewere na duwa janga na jiganya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam duwa janga na ombaga masahaba fil qunuti mukunuti chimwabika ne wandu anankuriyo maduwa zinepe na mbonga waga maafora tayeb ngawa kutizine ngati zioma nambo ngana upelenga nyamadile yaikukani gwaba al-ifrat kupelenga nyanna bimadile mukuzioma dua shanganiziwa maafora fil qunuti yalakwe mukunuti وكثير منها لا يكون دعاء شيخ إبراهيم ناكوتي وكثير منها نزوني yaitu vile muyele ya kuomba gawandu la yakunu dua ngati kulwaga dua imamu akora baga nkuzioma na mukaka jinji ya kurioma gayo kwa digongo je kuriimba nani sunna kwa digongo je kuriimba ni madua gawajiga ni mtume ni mpaka ngayikubaga dua wa inna ma wasfun li ahwali al-qubur nambo kukubaga kuzala makabega kumalembe kumakabudi wal akhirah ni kuzala iboteria idi ku akhirah kakajinji kubaga ile kuzala anda moja pe kabudi kutibele pana mavuto pele yati ni kuzala anda moja ja akhirah wal ba'd yutawwilu fi du'a sano wani ni mpaka roni ya kulewi yaga mukuomba dua wayashuku ala nas ni mpaka kwa hapaga tabu ashina wandu tayib wakadhalika almudawamatu ala alqunuti ashana kwa islam paandawe ja kurioma kunuti tayib akurioma dua ja kunuti yaiwele yamboni soni ya kuzalala ni mundu kujigala kunuti jawajiga ni mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam pela mwajiga ni shiria mtume kwa ajigania ashima sahaba wao shano kujigala ile kunuti kujirewezela kadhalika kujioma dua tardimu Qur'an rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ujioma dua tardimu Qur'an ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وريم دعاء بلا لا كويريو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وريوم أدعية سيلا كويريو نامبونغا نوزيوم دعاء زيزيوي زانو زنانكوكوكوكا مدعاء نكواولا رانو muungani zini sio kwamba kuzala badiri ya kumalembe kapena kuzala ipoteria mwezi wa kiyama kapena kulewu yanno bidua mushiyari shampaka wandu wadi maamuma ni kuzimani gwaga katabu gongo limikupotekaga lunda ni kuzama gakuganizia gaine ni kwa yoroveyo ndo nagashi tendaga pala kwa ibotawa na kuriemba nani as-sunna tayeb Sheikh Ibrahim na kuti wakadhalika na mbozoni ishindia iwele bid'a almudawamatu ala alqunuti ni mundu kuendeleshela mushitendo sha kunut fil witri fasala ja witri shila pasharwadi tarawih kwamba kumala kurwadi tarawih kuima kurwadi witri kumabetu kwa witri dua ja kunut ni shila witri dua ja kunut ni marukugore kubayoyo yala kwayo kanaiwa as-sunna qala ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi abi shaykh al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kuti qanata wa taraka tumejo aterle kunut na mboroni malezi ni marukugane ngatenda kunut ni kunut ingawa ja kupanga ni marukugoze marukugane kutenda gagani ulikaga tayib sana mundu kombole kudi ule kuti kwa chitendo hicho shetende je mtume sana ngagamba kuvisha kwa kwamba kutenda ngagamba kuvisha kwa kwamba kutenda kwa digongo mtumejo ngana visha kwa kwamba kutenda na mbo baterle ni kuleka kwakwe nombo ugwe kuona nkukuya sona ja mtume kukuyo hiyo utende marukugane ngatenda kutenda marukugane ngatenda hakadha yele yeye kuzoli kwa mundu muslim kwa Islam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi akuti qanata wa taraka tayib mtume juaterle kunuti na mboroni juaterle marukugane ngatenda kunuti wa kana tarkuhu alqunut akthar min fi'lihi nizoni
kwa diji kuleka kwao kutenda kunuti kwa tupi lino byo kulekanga na nishitendo cha kupanga ni kunuti bimaana mari kugawa panga ni ri kunuti ganandi ipenno pe kulekanga nani mari kugele ganga na bagam kutenda kunuti wal khairu kulluhu ni mautendele gozo pe. Tayeb, Sheikh Ibrahim baada ya kuzala malwega Ibn al-Qayyim na kumadisi ya wala kweo kutuzadi la kutii wal khairu kulluhu ni mautendele gore fil ittibai gakupatika na mukukuya yabatiri mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama naga tunankora kautendele upatikane mukukuya kwetu we kakukuya wabanga nyeri mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam washarru nambo ushabe ni mavuto kullu gorobegeni fil ibtidai gakupatikana muitendo ile ya bid'a mukuzurya ishindu yanga na tujiga ni mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuwashalo wa Islam yele ni mukutula maishindu ya tumanyiri ya Sheikh Ibrahim ili kwamba bid'a si yakupanga ni abandu mu mwezi au muwele wana baraka mwezi wa Ramadhani muitendo ile ya kubaga mkuipanga nyana munikuwa inakutinda nani as-sunna. Tayib, pala kwevo tuwe kwa kuimishina biidhnillahi ta'ala kwa luza wa Allahu jalla wa ala tujiendeshele mukuzioma peji namba 10 mukuzioma zoni bid'a namba 10 jajirari li Sheikh Ibrahim ubuku jaoji bid'un nasi fi ramadana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.